Oh, empat jari. Oh, jari. Newa. Dari mana? Jadinya Rebana Petinju ini kan ada tiga ya. iya. Ini kodenya bulan 4, bulan 5, bulan 6. Kenapa dipanggil bulan 4, bulan 6? Bulan 6 diinspirasi sama orang-orang tua dulu itu iman. Apa? Rukun iman. Rukun iman. Dalam Muslim. Kalau 5 tulisan, kalau 4 benar sahabat Nabi. Oh, Itu jadinya begitu. so there's Terjadinya pukulan itu dari mana? Ketukannya. Please translate. so there's three instruments. There's three skin drum in one setting, but they call it the rhythm 4, rhythm 5, and rhythm 6. Rhythm 6 because there is rukun iman, the faith rule, and then there is rukun Islam is 5 because there is five points of Islam, and then 4 like rhythm 4 is because why they call it rhythm 4 is because there is 4 close friend of the Prophet Muhammad, so they call it rhythm 4, 5, and 6. That's the philosophy there. Kenapa terjadinya petukan-petukan ini sampai sedemikian rupa yang tadi kita dengar kan? Awal pertamanya heboh dulu, rumah orang Betawi itu dari atap. Dari atap Kira itu. Seng. Genteng bukan. Daun bambu. Daun bambu. Iya. Ngambak itu orang. Iya. Kirai. Kirai, iya. Karena waktu kenapa terjadinya ketukan itu di masa pencipta Rebana Petinju itu Pak Sakdan namanya. Pak Sakdan. Pada satu saat hujan seperti ini, kiranya bocor. Oh, Iya. Jadi dulu dia ngadain sama baskom ya apa ya? Apa namanya? baskom ya tahu baskom. Tapi dari seng gitu kan. Oh iya. So how does this music instrument came about? The origin of it is because in the past time, Betawi people house are made like the roofs are made out of what's the name? Like the palm leaf. So it's a palm leaf roof. And then this man, siapa nama pelopornya? Pak Sakdan. The man named Mr. Sadan, he at his house he thought that there's a leak in the roof, so he put the like a metal basin where the leak like drops, and he put a lot of metal basin, and he made this music. Yes. So it's from nature. Are you understand, Mr. Engkong? Belakang udah ke Korea kan ya? Hanya masih Ada hasil. yang Belanda masa penjajahan ini, seniman Rebana ini digunakan untuk menghindari para penjajah. So during the colonial time, this like Rebana player is used to avoid the colonizers, the colonists used to like deceive the colonists. Gimana gitu caranya? Misalnya kita mau melakukan satu rapat, Mau apa? melakukan rapat Perkumpulan. Oh, antar para pejuang. Di dalam rumah mereka rapat, di luar ditutupin main Rebana. Jadi kesannya nggak ada rapat di situ. oh, okay. So it's to conceal like the rebel leaders, Ayo, Bang like Rijal. the independence leader. They will be having the meeting inside. So you make noise outside to conceal the meeting inside. So it will seem that there is no meeting inside. Ini bahasa Rusia tuh. Jadi digunakan dia akhirnya, terus Rebana berkembang. Sampai akhirnya seperti inilah bunyi Rebana.
asal usulnya tadi berasal dari Ren, hujan, suara telapak kaki kuda, terus suara kereta, suara bunyi kereta. Gimana bunyi kereta kalau jalan? Sampai tepat, kapak. Coba praktek. Itu suara apa? Lokomotif. So this is the sound of the train locomotive. So they are inspired by the rain and then the horse and then like following Songket, pak, pak. surrounding sound because it follows the first like the rain and then horse and then it become a train as the time progresses. Suara kereta ini. Suara kuda Hadi Lenggang. Suara hujan dung songket. Dung lenggang. Suara hujan. Tiga hal tadi adalah inspirasi, bagian dari inspirasi terciptanya seni musik rebana Kepinggi. Ya, terusin. Master Haji mana Master Master Ida. Iya, master. Itu dari mana? Salawat. Salawat. Asal zikir kita ambil dari kitab namanya Hadratul Maulid Dewan juga. Maulid Dewan Hiba. Dewan Hadroh Maulid Yaman Indonesia. Kabarnya tulisannya suara unggata. Sarawak. The singing is part of like the concealing thing. Yeah, but it's also taken from a chapter in the Quran. Yeah. But I don't know how to say the chapter. Dari apa bukunya apa? Maulid Dewan Hiba. Dewan Hadro. Dewan Hadro. Yeah, that's the name of the chapter. Pokoknya aku juga nggak tahu. Gimana ya? Gimana tuh yang pertama? Udah lu bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya. dia. Apanya bahasanya dung. Dung. Piscato. Dung. Gimana? Maaf. Nah ini. Ya. Terus next thank. Is the name of your finger. Bisa suka ngarang. Oke. Ya. Terus empat jari. Wah, finger. Oke. Kanan teori. So the four, one, and then Yeah. two. The one that's very painful, the two, and then four. Teng Oh, okay. empat jari. Oh jari. Newa Oh, one finger. Teng pinggir. Ya. same sound. So the other hand have to go over to the other side, and then the thumb is inside. Ada orang Jawa ini nggak boleh. Ini. Coba. Tepak udah.
Ya, benar. Makasih ya. Ya, Makasih kita banyak. ngobrol-ngobrol. Makasih banyak. Katanya mau direkam. Pengalaman di Singapura gimana? Singapura mau kerja. Kerja doang.